Voin hi October ni sompat ni sang ni som ni pathum ni nga ni ania in sawa in chibai levek ule hursual na kai noya kum somruk mi police in man October ni sompat ni sang ni som ni pathum afanu kum tlinglo hursual na lam hoi songa khoi thin tua pu kum somruk mi chu police ten an man champhai cable network CCN in champhai police station atanga thuwa don danin champhai khupui chung veng pakhata pa pakhat kumsom rukmi chu an pui thi nuwa fanu kumsom pakhat mi chu kumsari mi felani lai kumsang hi som hnia tang khan ursul na lam hoi songa khoi thina pu ania hemi chungchanga hian champhai district child welfare committee chairman chuan champhai police station a FIR a thelu ta champhai police te chuan bozuin poi khoi tua pu hian mana pokso eklo chana thu boi siam saknin lung ina khung ngal ani engwang chen nge Manipur buai hi India rama buaina umtoa shiat swalber ani chan by streamoy Talukdar tuna kan state buaina ronin channa chu India sarkar in Myanmar atanga ruilo lo ti to patum le Myanmar sarkar ten helpol ti chimi antuma tang khan ain chana India ram notice Manipur state nam pani te inti buaya wang hian mi zani donin nun na chan to in mi sang chuang in hliaman tuara mi singa chuang in le lo chan ombokin he state buaina in nam noi mi sing khat sanga chuang man anni to bok ani khotlang lamle liberal media then khaten Manipur boy anjai mo soidan hi mitlem zok Christian versus tamzok Hindu meite angin chua antuma hehi achan chu tuna India le state rural mek te hi BJP party anni wangle BJP te chuan claim zok minority Christian te umboemo Hindu lalram din tumna angin an soiboka meite te hi Imphal Valley a chengin ani ria zong chuan te zok ma se tribal kanti ho ai chuan konging kima an chang kang zoka tribal kanti mai te hi heng nam chin mar zo or zomi baka naga nam chen khatte anni a heng tribal te hi a population ang chuan claim zok ma se area an lo hi azau zokin kunna thoka e zong tam zok anni bok Manipura boy chungchanga po khotlang lam media ti chuan atam zok Hindu howin atlem zok Christian te annek chepna anti a chumi ron ti bel cha tu chu European Parliament in Manipur boy hi Manipur Christian community beina ti in an meeting na resolution an pass tak wang khani bok hehian Manipur boy na ron chwa chan chu diklo takin khovel ram sang sang te mit muale ngai dana shwai ko yani India ram Supreme Court chuan he boina wang hian nam pani te zinga nunna chan anom ve thole meichia tilaka po anja omna ti borban sak anni thuwa soya heng nam pani te inkara hian boina neu hi kumsang ni sompanga tang to khana om to a amai ro chutun trumme ni thuma boina ang ema râpthlak le na sa alo om ngai lo kha boina ron tan chan nia lang chu Manipur High Court in meite te tribal ni na pek tribal nam sang sang ten andu lo lantir nan kongzo an nei khani a kha Manipur High Court order kha sarkar in pomni se chuan meite te chu tribal an lo ni ve ta ka wangin protected hila tribal teram chu du to ka leya anin ben bel theidon wangin ani tribal area hian tribal ni lo tan chuan ram hi lei thei ani lo meite te Manipur mi le sadik tak ni ve ma se tribal te chen na rama hian ram an lei thei lawa ma se tribal te roin meite te chen na Imphal le ache vela te ram an lei thei thunga heng te wang hian meite te chuan man laia tribal anni na kha nei le du in voi tam tak sarkar lai puiba ka state sarkar te po an lo nor to a ma se vo inni thleng hian omzia ala om theilo choni ber maye schedule tribe chungchang hi chu Manipura heng nam pani te in mu thiam lo na le anin kara khisiam tu zinga I solian ber chu ani meu mai manse Manipur boy hi chan pakhat wang chau ni lovin chan tam tak wang ani wangin kiltina tangin kan thlir thiama poimo ani Manipur din mun she chiang lawa pon lama tanga ron enemo thlir thin tu tamjok te po hi dem thei anni big lo na lai tak a oma mei thabor chawa boy na chuan nam pani inkara thisen chhuana sia mai baka state chunga dan le thupekin omzia ani lawa Manipur state chu sarkar nei lo ang mai ani boy na chuan mi puite chu an sahim na zongin ram hnoya te an biru a achen an chung te mo thian te inai mo an tom ima chuti lai chuan an chen nan hal sakdang te chu chomdol na kem sang sanga tlan lutin an kor hak lai le mamo tlem te bak lu pui turan nei lo
buaina hian ngong anei tam hle a danin apompui ni silo sarkar in rel bol na ran pahni asiam pha ani pakhat tlang lama le adang phai zo lama heti khopa state buaina ama chon mek dan lowa ron lu chungchang te helpol sang tamna dan lowa rui lo tol ru ka buai bok chu indian mar chak state chen khatne na kilometer sang khat zasari don lai intro myanmar ram chu sipai sarkar ron lalwangin namen lovin abuai le a notice a helpol te tomna rama tangin akha tokin buaina ron thlenti ran tum ve reng boka Manipur buai kharal do na mun war zona chantirin miswal te chuan silai le ral thuam changkang tak tak kengin chen na in an hala civilian te kuthlakin khwale khopui te chu an fang kwala poi khoi torin mun chen khat phei chu Indian Army te po kaltlang theilo na hiala siamin mi poi te chu chan tu nga in an room ani heng te hi tribal status nei do wang ringot ani theingem nge hemi lo thil in thupi aum cheu zok ti chu zona poi mo tak chan har sa si ma se langtlang vek si ani thunga hetiang din mun kan thlenta ka chuan enge kan buaina lai mo chunita angle he zo na chan tumin Manipur state ta thil thleng pani mitam zok ten kan uk sak lem lo ma se ngong nei deuh han tar langila ama sa in ni kum October thla a Indian sarkar malak na khani a central sarkar malak na in war on drugs campaign neya ruilo kezi singli don chu notice shanga ti chiatani a heian alantir chu India sarkarin asiat ngai mi alo thil a hre chhotan don ta atirin Manipur state chu golden triangle ti ani china achan chu national drugs cartel anlo ti chinram pathum Myanmar Thailand le Laos te hian ruilo manga anin sumdon ton na kong beratan Manipur state chu anlo mang china maseni kum October thla a Indian agency ten khitiang za te me mai ruilo an man nuwa an chui zui zel na tang chuan Manipur chau ni lovin notice state pumpui mai chu transnational drugs corridor atana man aloni to ti heni hemi hian hill areas lama pon setakin popi chin aron ti luar ta boka Manipur state boy chungchang shichiang tur chuan he thil thlenga tang hian enge kan boy chho chan chu alang chiang thei mai ome Manipura ruilo dole man chungchanga thunei tu sang narcotics and affairs of border NAB ten data anne changa landan chuan Manipur state pumpuya hian popi chin na hi ei kharsing khat sanga zali vel ani a hemi a ei kharsing khat sang thumza somni pani hi kuki zote chena omni in naganam chena hian ei kharsom thum panga vel ani India sarkar lai puin waron drugs akal puina a ma la to ber chu kan home minister Amit Shah ani in notice state chief minister bureaucrats le police hotulok tenen gauhatia October ni riat kum sang ni somni pani a meeting an nei drugs trafficking and national security a anthurel bo zuina ani a meeting a chuan home minister Amit Shah chuan drugs manga swal to tele semdar to te kalpela India rampo na tanga ron thon vote thin to te chu chin chia a an network system zong ti cha ani nana malak chu thil poimo ani jok thuwa soyani notice a drugs man swal na chu thil poi tak ani thu soin he meeting aron kal state try to te chu tangrual turin angena me ni thoma thil thlengkha athen chhodan toifel si kim chang si in soi chho tum taila Chief Minister Biren Singh an ni kum December kum sang ni somni pani kuki sipai te warning apek ma kum sang ni somni pakha December thla thau khan Netherlands based Transnational Institute chuan zirchian na pakhat Myanmar opium siam chua atlem tak chanle angongte causes and consequences of the opium decline in Myanmar ti atarlana chuan Manipura kumsom panga kalta tangkhan popi chin chu ale thum donin aron punga hemi wang hian Chief Minister Biren Singh chuan malangalin kangpok pia khotlang roi tu pani popi china innam noi chua tir tu Manipur police pani chu suspend ngalin kuki sipai le mi te chu popi ching to lo tur le innam noi to lo turin last warning apingal bok NAB data atang bokin han thir le taila kumsang ni som pasari tanga kumsang ni somni pathum chung hian Manipur sarkar in popi chin na mun eikhar sing khat sang ria zaruk somruk pali ati chetoa hengzinga eikhar sangli zathum somkwa pasari chu kangpok piami ni in lamka a eikhar sang ni zasari ti chiat an ni bok ani henga tanga thil omziani thei chu Manipur buaina hian golden triangle drug cartels baka Myanmar nam sang helte in rolin
Manipur ramzau thatak chu popi chin nan an man ba ka heng drugs mafia te hian official e ruk ching te an ron mel shat bata chuti rualin mir theite tan ol sam taka sumlak lu na an ron siamani atir lama ka soi ang khan Manipur buai hi isu pakhat mai ani lo thole kiltina tanga thlir angai thu ka soi ang khan Manipur High Court in Meiteite tribal ni na pek wang ringot ni lovin heng drugs cartel te du to ka anchet na chu India sarkarin Manipur state kaltanga malak na anei wangin heng drugs cartel te thinrim chuan Manipur High Court thu chua chu rimcha na lo la in drugs wanga puisa lo muvete an fui pura nampani te inkara buaina achuak ta a Manipur state abuai chhozel taka wangin heng drugs cartel te hian Mizoram Myanmar sipai sarkarin koki chinzo telaka achet na wanga buai ve tho state ta an lut chhota ani apani na tan chuan free movement regime FMR hi heng Myanmar base helpol te hian anon mangtangkai thina hemi chungchanga hian India foreign minister J Shankar chuan Myanmar foreign minister chu Bangkoka Makong Ganga submita titi puin India ne na an bordara hian kumsom kalta vel tangkhan ruilo to ruk alwar thu soi puin hetiang angchuram pani tho ho na konga thil thalo ani thu asoi ani free movement regime FMR ti hian Myanmar le Indian in rim siam na ni in kumsang khat zaruk somli pathum zeta hian notice state pali Mizoram, Manipur, Nagaland le Arunachal Pradesh ti chu ahuam tela heng state pali tele Myanmar mi ti chu kilometer som paruk chung ve via visa ngai lovin an lutin an chuak thei ani heng state pali a cheng tele Myanmar a cheng te hi nam angpoa in nai tak an ni wang hian India security tan po ven thon ngai ani renga amai ro chu Myanmar sipai sarkar chuan Myanmar mi ni lo te chu nuai bo tumin sipai chakna mangin abei chiama hemi wang hian kuki chin mi te chuan India rama an sahim na zongin anron ral tlan ta a United Nation in achin chia danin February kumsang ni somni pakhata Myanmar sipai sarkarin hetianga sipai chakna manga kuki chin te abei wang hian mi makta duai khat nuai riat singni sang sari te chuan in le lawan chan to a heng zinga singa sang thum te chuan Mizoram le Manipura an sahim na zongin anron luta Manipur le Mizoram ron lut ru te zinga hian helpol mi de sa te po antel lo theilawa heng te hian an lu na state a chuan buaina an chok chuak ta thina ni heng wang hian Democratic Student Alliance of Manipur desam te chuan Manipur Chief Minister Chen na tuala National Register of Citizen NRC chu Manipur state a kalpui ni photin an pung khom to a National Register of Citizens NRC in report pek danin Myanmar bu khwar herpol United National Liberation Front UNLF People's Liberation Army PLA the United Liberation Front of Assam ULFA National Socialist Council of Nagaland NSC entele helpol te zok te chuan sagai division Kachin state le Chin state ate kem siamin an pola lutor volunteer te training pek baka ral thuam te chek kholin ruilo mangin sum an siama hemi tur hian India le Myanmar sarkar pani te inrem na chu mang swalin India ram cho buai chu an tum ta thin ani akhai khom na tan Manipur hi thlanga don kan buai ta a masia Manipur sarkar hian malak na soitham ton thleng hian ala nei lawa hian heng buai na hi abul tum tu ani zia anem ngeta mei ni thum le ni li te khan Chief Minister Biren Singh sarkar khan thupek chhoin atir phat khan security te malak tir se vo in ni hi Manipur hian kan thlengin nun na hlutak le in le lo chan te anum lo tur heng zong zong clear le ta beng sika ngai to chuan Manipur nam le namin ti boina hian za amo phorto chu Manipur Chief Minister Biren Singh kai hwai sarkar hi ani kan ti lo thei lo ani hemi wang hian kuki le meiteiti inkara hian taksa mai lo ril ruwa indai dan na le in entran na thuk tak a pha ta ni kuki mi te chuan Manipur sarkar chu anthil ton sang râpthlak zet te wangin an ring thei to lawa meite miswal chen khatle nun rong tak te ne na chen ho hi an thei to lawani chu wangin in chen lena in rel bol na ran ne hi Manipur a rem na le muana tlan tling om nan le nun phung pa ngai om zel na na du thlan lo thei lo ma bak chu ni ta Manipur buai chung changa MHA chuan NIA ti chu zomi sipai pol sang te thu zot fia turin ati Imphal Free Press ina atarlan danin NIA te chuan
Kuki volunteer Paul pathum te chu Manipura buaina kalmeka innam noivia puni in kanthudon na the Imphal Times chuan atarlanga NIA tihian Ministry of Home Affairs thu bo zuin heng chin Kuki zomi volunteers te biruk na mun Myanmar le Bangladesh a India sarkar le Manipur sarkar tinen inrem na ingka haina thu an thlung ani NIA ti chuan MHA thupek chu kalpuin investigation an kalpuin halin engtin change Kuki zo sipai tale Manipur buai chu ain zomnan chia chui turin Kuki sipai pol te hi Kuki National Army KNA zomi Revolutionary Army ZRA Kuki National Front le United Kuki Liberation Army te anni a heng Kuki sipai pol zinga Kuki National Army KNA le zomi Revolutionary Army ZRA ti chu MHA nen hian me thla a state abuai ma de atang to khan in biak na nei chho char char anni a tun naya MHA in NIA te Manipur buai chwa chana heng pol tine ingkung kaina nei le nei lo chungchanga mala tura ti hi heng pol pani te a na setaka pressure asiam rin ani hemi rual hian naga helpol NSC NIM te po firfiak zonga chedna a innam noya NIA hian apua Manipur sarkar chuan me thla a buaina chu ama khan heng Kuki sipai pol Kuki National Army KNA zomi Revolutionary Army ZRA le NSC NIM tine na ingka haina an puan to chu nu do atuma mase central lam ero chuan heng chungchanga hian engma thu chua anei lo thung thudon rin omtak MHA na adon danin heng pol ti hian Myanmar People's Defence Force PDF te atangin na satakin thlop na andong ti thu andonga People's Defence Force PDF te hian Myanmar sarkar hi kumsang ni somni pakhat atang khan an lo do tran to bok MHA official te chuan heng Kuki sipai Myanmar tanga rongkal te hian local mi te su training pe in Imphal Valley a buaina chokchuak turin atir thin ni in kan thudon na chuan atarlang hemi chungchanga hian Chief Minister Biren Singh a chuan The Indian Express in nimin lama interview anaya ti hian a soi India Rama Agency râpthlak ber NIA ten suina an nei meka Manipur buai chu nam pani in kara buaina nilovin ponlama tanga ronti buai ni jok wangin tun thlengin kan state chu ala buai ni ati ni in kan thudon na chuan atarlang Manipur buai wanga nun na chan state mithi da na ommek te phum halani waton Manipur buai wanga mithi ruang chung te mo tutinge anni ti shad lo state mithi da na ommek te chu state sarkar chuan phum haldan tura thuto pasiam tan ni in kan thudon na the Hindu chuan atarlanga state official chen khatte chuan Manipur CSO sang te chu heng ruang hlom tu nei lo te phum hal chungchanga state thunei tu te anti khutlai thu an soibok ani lamka le Imphal sarkar ruang da na te hian to na ruang somkwa pali omekin heng zinga paruk te chu tu tinge anni ti shiat alani lo tun thani Sari Khan Chief Secretary Vinit Joshi chuan Advocate General Lenin Singh Hijam le official chen khatte heng ruang senghoi dan tur hi alo soipui to a ruang lom tu nei lo te hi Kuki zo lam mi te ni in an ruang te hi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science le Regional Institute of Medical Science a anom mekani district official te le police te chuan heng mithi chung te hian an chung te ruang hi hlom ani thelo na chan an soidanin CSO te chuan an kuta da turan ti wang nia soin an ruang te hi la hlom thelo an ni thu official te hi an shil ani Deputy Commissioner le Superintendent of Police Kangpok pi te chuan atir chuan heng mithi chung te hian an chung te ruang hi khom tumma se tuna chuan an thu soi thlakin an chung te ruang hlom chungchanga CSO te thu an ngai chan thon soini heti lai hian Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF roi tu te chuan zo Kuki te tun din muna Imphala an chung te ruang hlom tura an kalani chuan meiti te kuttuarin konglaka an thi emo an ring ani state sarkar thunei tu te chuan to na Imphal le lamka mithi ruang da na la ommek ruang ti raldan chu October thalai hola meeting nei le tura official notification chwa ani tur thu sarkar thunei tu te chuan an tarlang ani heti lai me kyan Manipur Security Advisor Kuldeep Singh chuan media ma a video viral chu nimin lama andon thule me ni lia Manipura buai thlengdon ni in asoya tunge ni ti an sha to thule arwang hi Imphala mithi da na omek thuan soi advisor chuan asoi zel na he mithi ming hi lalding thanga khungsai laljem sakum somthum pasari tia ko ni in
hau hong chingkhwa kangpokpi district ami ani thosoya tribal halhum case le kuke mei che pani te sarwa ka kongzo tirte viral video po CBI kuta ommek ni in advisor chuan asoibok tin state sarkar thuchuak angin security force tele Manipur police te tangkop chuan ral thuam ruk po chuina chungor takinan kalpui mek thu Manipur security advisor Kuldip Singh chuan asoibok Manipur BJP MLA ten voitam tak Prime Minister Modi amu antum chu anla lo cham the Hindu ina Talukdarin Bharatiya Janata Party BJP Manipur unitin BJP National President JP Nadda na le khan thona Manipur buai me ka chuan President's role article zathum somnga pangai mo hetiang lam ko inoi article om chu puang mai tura ati chu adar na sathu don ani a hele tarvekhian Central Security Advisor Arwat aya Chief Minister Biren Singh chu Manipur security a thunei na pumhlum pek ni le tura angen thule Manipur state din munin amamo thuan soibokti kanthu don na chuan atar langa Hey aya poimo chu national BJP president in Prime Minister Modi chu heng Manipur BJP MLA tinen inbiak na hun siam sakchu ni ti in Manipura BJP party ani na sang paruk chel mek tu te chuan Prime Minister Modi chuan Manipur chungchanga ango itla thole Manipur BJP MLA ten mu antum chungchanga engma thuthar om theilo chu beidon thak anti thu Manipur BJP MLA te chuan thuthar la khom tu te anshil ani Many thuma Manipura buai no hian ruling le opposition MLA te po in Prime Minister Modi chu voitam tak mu tumin Delhi lam an pantoa the wairina a report danin June thla khan voithum ngot mai chu Manipur state io in MLA te chuan Delhi lam an pan thole Prime Minister chu Manipur din mun chungchang shriturle malak na te nei tura mu antum thu atar langa Prime Minister chu Manipur buai wanga mi zani chuangin nunna an chan to thole mi sang tam takten hliam an tuar thole mi sing tam fe in le lawan chan thote shil an tum ani September thalai hola khan BJP unit Manipur roi tu te po kar ni chuang Delhi a hian Prime Minister muturin an cham to thole Manipur buaina amma aina sale zola latura kom antum thu an soya mase kutbengin anon hole thu an mani press release atrange ina shia thei ani Prime Minister Modi a hian Manipur boy chungchanga kuki mei chepani viral chungchang asoibak le parliament ta minute ni potling lo asoibak kha chu public speech anei la omlo chuan Manipur ram shwai tu te ati mangang takzeti thu kan thu don na chuan atar langbok Supreme Court Collegium in Tona Manipur Acting Chief Justice Kolkata a transfer atum Supreme Court Collegium chuan Tona Manipur High Court a Acting Chief Justice Nimek Justice MV Muralidharan chu Kolkata High Court a sonturin ma alak mek thu the Hindu chuan atar langa Justice MV Muralidharan na omna court Madras High Court a transfer adil na chunol ani Collegium chuan Manipur Acting Chief Justice chungchang le heti hian nimin lam khan asoya Collegium chuan Justice MV Muralidharan in athil dil chu omzia nei wakin kanchelo chu wangin October ni kwa a Collegium in thutlogna kanlo siam to angin Justice MV Muralidharan chu Kolkata High Court a sonaniang ti in thu chuan siamani Tarlan to angin Justice MV Muralidharan hi Meitei te tribal ni na pitura Manipur Sarkara recommendation siam tu khani in kha order wang khan Manipur chu me ni thuma tangin vo inni thlengin ala buaya hemi chungchanga hian Supreme Court point kha thutlokna kha adik lawani ti thu Manipur buai case angai thlakna asoi bokani July thla dei to khan Collegium chuan Manipur High Court Chief Justice ni Turian Tona Delhi High Court Judge Nimek Justice Siddharth Mitrul chu alawruat to a mase central lam thu chuak vo inni thleng hian ngai chan mek zelani a hemi chungchang a hian October ni kwa khan Attorney General of India Arvind Kataramani chuan Supreme Court chu Central Sarkar chuan Manipur High Court appointment chungchanga ma alak thoi tur thu alo shil bokni in kan thu don na chuan atarlang Manipur Cabinet Minister Lui Tongbram Mangibau chu kumsom sari pakhat mi ni in abaural The Imphal Times in Atarlandan in Manipur Cabinet Minister Nichin Ongram Mangi Babu chuan hunri taknat na tuan no in Nimin Khan Imphal West District a Sija Hospital a abaural thu kan thu don na chuan atarlang Tongbram Mangi Babu hian anupui afanu pathum le fapa pahni akalsan ani
Tongbram Mangi Babu hi Tumni Kumsanga Zakwa Somruk Pariatle Kumsanga Zakwa Somruk Pakwa Jela Khanghun Laya Socialist Parties ani Lain Jela Hian India Laka Manipur Independence Swalani Wangin Alautang Toa Manipur State Kumsanga Zakwa Somsari Paniaron Munu Khan Tongbram Mangi Babu Chu State Pum in Khanvoi Rukna Janata Dal Tiketin Thanga Constituent Assembly Tangin Kumsanga Zakwa Somruk Panga Khan Thantlin ani a Kumsanga Zakwa Somkwa Pasari Khan Cabinet Minister Tan Ruatni in Cooperation and Art and Culture Department Supek ani Bok ani Kumsang ni Pasaria State in Thanpuya India National Congress INC ticket in Thantlin li ani a Hemichum hian Government Chief Whip ni na chelin Kumsang ni Sompania Thau National Congress INC ticket bookin Manipur State in Thanvoi som neya Thantlin li ani thu kan thu don na chuan atar lang Kuldeep Singh Manipur Secretary Advisor Komna Hengtehi Manipur Security Advisor ka Komna a zona le chana te ni zona NIA te chuan thu chwa siamin kuki sipai pol pali te chu tuna Manipur buaya hian thuk takin anin rola kuki pol pali KNA ZRA KNF le UKLF te ni in heng pani te chu Central le State ten inka ha ina nei lai mek anni a heng kuki helmian mara omte hian Manipur atangin ral thuam le fan te andong china hei ground rules bo chiat na ni heng pol te tho hian Manipur le State pona kuki omte chu in real bol na shan ngen turin an fui thin bok ni in NIA te chuan an soi bok hemi chungchanga hian sarkarin enge malak na nei chana Kuki sipai te chuan ground rules anzom lo thuan sha thule tun naya khamen loka thil athlen trumpo khan khami khwa kemba khan kuki sipai pathum che an lo oma chu chuan lantir chu kuki sipai ten ground rules an bo chhia ti na ni zona Central State te ne na inka haina dan hi ripile moti bo thei ani em chana hemi chungchang hi chu thunei tu sang zoka ka thlen meka an ne na tangin thu shiat wat ani abei sei om zona Kumin Independence Khan Lamka chuan thalai ten silai le ral thuam kengin an pareta Manipur Sarkar point investigation akal puidon ni inatar langa hemi chungchanga hian enge malak nate chana khang silai te kha chu alem chau an ni e zona Imphal lama chuan ral thuam bo zon na ngor taka kalpui me kani a hetiang ang hi hill area lama kalpui ve ni me kem chana hill area le valley a search operation hi kalpui me kani a zona Poppy plantation hi engtika nge ti chiat ve kani ang chana Manipur Chief Minister in Central Sarkar angen hunhuna zona more lama meite te dorle in te ti chiat tumna thuthang umbanga curfew puana ni a hemi chungchanga sarkar malak na enge chana hemi chungchanga hian Chief Minister hian thupe khau tak pe in RAF te amuna tir ngalan ni zona meite zirlai pani ruk bo tha chungchanga enge sarkar malak na tharber chana search operation kalpui mekani a ruangte muwat be sei ani Russia President Putin an Palestina le Israel boy chungchanga athu soi chen khatte Middle East a buaina adar zel chuan buaina sang athlendona abikin energy sector lama tuna Palestine buai mekhi Muslim te chu ansa khwala ka thil diklo khothlang lamin antia angai wangin boruak hi aso sang mai the United States of America hian tanbik nein mana tangto in helai buaina hian in dola Palestina te lam angai thabik Israel rampek anni khan Palestina te po sovereign state pek anni tiamani a masivo inni thleng hian engma ti hlotlin ala omlo engtikange Israel le Palestina buai hi tire ani ang shiat ani lawa buaina hi reta se he aina sa buaina hi achwak le theni US le Israel lamatangin independent Palestina state siam du tu antam rualin sipai chakna manga chinfel du tu te o atambok Palestina le Israel buaina Iran sarkar enroll venga soiri khi thubel chian dol lawani US in aircraft phurtu te ada hi boruak ati sang mai Manipur police ten UNLF kedar pathum anman security force te chuan munril hlel omle ralte ate search operation an nei mek zela nimin lama po khak ching lam kale thobal district a be puyan thlak na a Indian made hand granite le silai pani anman thu the Imphal Times chuan atarlang Imphal West police lampo UNLF mile sa pathum te anman thu an thu chwa tarlangin heng mi pathum ne na tanghian pistol pakhat le amu pariat mobile phone pasari le an chuana gypsy te chu mantel anni baka thunei tu te chuan darkar somni pali kalta khan boruak chu tlemin alarit dewa
mase buaina lian tham om lo thu press release a an chhuah ni in kan thudon na chuan an tar lang Manipur a hian checkpoint za somthum pani chuang hill area le valley lama siam ni in henga tang hian Manipur buai kai noi le poi khoina in nam noite mi sang kha zaruk somli pakhat chuang man an ni to a heti rual hian NH37 le NH2 te po motorway wak te po tluang takin an kalmek zel ni in kan thudon na chuan atar lang khati zong kha tun tumata na kan han ti chwale thei te chuni e